دوستانی عزیز و گرامی سلام سلام. بینن امروز باران چه خیلی زده است. باران برف و باران الدرش زده است یا که برفی تر گویم زده است. انا میخوال برف باران بین خنک عجیب بود. همین هوای خنک ده همین بارانی ده و چند پیاده آمده استن. گفتم که رفته بیارن. نه من پیاده میرم. گفته نمیدونم از هواش دستشون کردم که تیز بیار. و اینجا من کمتر کارم کردم. از اینجا سالاد ها همه چیزا همش پرادگ میکنم. پس داشتم اینجا گوشت مرغ موندم برای سالاد. دینا فراموش کردم که گوشتش نیز پزم. عموما فراموش کردم. لبای سیاوش منجا سیاوش خلیگانی کردسته. نیلوفر داروها شدیم. من ما علاقه معرکه تمام کردیم. پس دوش شدیم همه کارای تمام کردیم. بعد سیامکه سر کردیم. ها چی؟ رفتید تیز من سیاوش گوارده بندم که این خوش رو خواب نرفته. چرا؟ آخرش ما بازی کنیم از سیاوش بندم با میبیام میکنم. از سیاوش میبیند داد میزنم. امروز влог дар аввалаш мехоҳам каме нишаста суҳбат кунем. Ростига ман ҳозир нав бекор шудаму нишастам ва хостам ҳамаша фаҳмонам ки умуман чӣ гап шуду чӣ кор шудак. дирӯз мо маъракача доштем. маъракаи калонем танҳо амин худиҳо гӯем ва ростига мехостам видео карда ҳамаша хушрӯ сёмка карда пухту пазҳоя چی پختو پز میکنم در کانال ارزنده الهیده همشه میمونم. گفتم خیلی نیت داشتم نقشه ها بسیار بودم لیکن کی افسوس کی نقشه ها یگان تاش نشدن. معرکه گذروندمون نه که من با فکرم 1 دقیقه یا که 2 دقیقه سیامکه کردگی هستم تمام دیگه یگان چی سیامکه نکردم. برای اون که راستیگه میخواستم که 1 روز پیش از معرکه همه چیز من چیزای سالات پختگی بودم تیار کردم مونده بودم. میخواستم که بگاهی روزده همش گرفتم مایده کرده تیار کرده میمونم. بعدم پگاه ماینز کرده همش دسترخوان خشک کرده میمونم و باز به حضور همش سیامکه میکنم که تو که اسپیت کنم اساس میگفتم لیکن نشد. نیلوفر از سببی که کسل بود برای همین من ای پشتی هوای بودم فقط. با سیاوش علاقه بینی چهارش ریخت است. سیاوش نیز کم کم سلوفه کرده است. سیاوش نیز کمتر انجقی کرده. دینا نیز همین اول بود دیروز معرکه. باور کنین تماشا بینانی عزیز من همین فقط دویدم. سلام سلام تماشا بینانی عزیز و گرامی خوش آمدیم به کانال ما. امروز влог رو از صحبت سر کنیم تماشا بینانی عزیز و با حتما دوام میدیم влог رو. راستی گپ دیروز ما کمی معرکه کردیم. معرکه تن هم خیلی خودی ها بودیم تمام گویم و دیروز نقشه داشتم که خوش رو همش سیامکه میکنم همش ویدیو میکنم پخت پس هاش نیز سیامکه میکنم برای کانال ارزنده. لیکن افسوس که یگانی نقشه ها نشدن یگانش نکردم حتی ویدیو نیز سیامکه نکردم برای ولاگویم. میخواستم که پیشکی همه محصولات های تیار کنم و روزی معرکه همشه مثلا گرفتم خود روی دسترخوان موندمون بعد به حضور سیامکه کنم لیکن افسوس که نشده. خیل برای که نیلوفر کسل سیاوش نیز هم خیل بینی چهارش علاقه ریختی است. دو کسه به حد من زیخ کردن انجخی کردن. نیلوفر خیلی خیلی احوال کتی بود. روزی معرکه نیز همین احوال شده و من به حد هم خیلی سر و سیمه فقط هم خیلی دویده کار کردم گویم یگان چیزا گویم اسپید نکردم همین وقت داشته. برای همین عموما 1 دقیقه وقت نبود که من همین تلفن گیرم و کمترک
سیومگا کنم همون دسترخوان همون پخت و پس های همون چیزهای گویم عموما وقت نداشتم بهت خودم زیق شدم که سیومکا نکردم و اوچام صبح سحر اومده بودن خیرت که هوایی بودن اوشا کردن من باشد دیگه کروی کردم سالاتو سامبوسا و همین چیزای دسترخوان پرتافتنم خیلی کروی کردم و با کودکان بهت زیق کردن شوهرم کار حتی نرفتن گفتن که این کودکا نمیمونن شما کار کردن برای من کودکایش تو نگاه میکنم شما پخت و پزاتون تیز کنین تا که دیر نشود برای که از صبح سحر بر وقت من خیستم با همه خلده من یکم کار اسپید نکردم هم که سروسیم وقتی که دسترخوان پرتافتم همین قند بردم که علاقه مهمونو علاقه در آمدن و با دیگه چیزاشم خیلی برده تیز مانده با اوشا نگاه کرده خیلی من گویم نغز گذاشت مرا که ما همه خرسان با نزدیکاتی کم در ششتم صحبت کردیم علاقه ساعت 3-4 شده بعد با اوچا گفتن که کودکات کسالای بیامند تا یاردم میتیم تیز یک بار دسترخوان‌های جمع کرده پس‌داری همش جا به جا کرده همه کار کرده دکسه و چمکتی بعد چانشان رفتن انا میخواد بعد درستی که دیگه یکم کار نکردم کودکا داروهاشون دادم و خوابوندمشون برای که ابیتی خوابی خوش رو دیده نرفته بودن کودکا برای این ساعت 8 شد حالا که هر دش خواب رفتن تا صبح سحر و با این صبح سحر خستم و نیلوفر از سببی که تا حال ساز نشده شوهرم فقط میگفتن که روز دوشنبه شود حتما نیلوفر دکتر میبریم گفتن و با این صبح سحر نیلوفر دکتر بردیم نشان دادیمش آنالیزاشو سپاریدیم و گفتن که روز پنجشنبه بعد تیار میشد روز پنجشنبه بعد ساعت 10 بیاین همش تیار میشه گفتن و اکنون همین کتی با روزی پنجشنبه رفته همش آنالیزاشو میگیریم و با پیش دکتر درآمده میبینیم که برای چی نیلوفر تیز کسل میشد سلفه میکند و من گویم هم وای بالانسای خوجان بردیم شه برای که وای سالی در روز من نیلوفر رو فقط همین پلیکلینیکای همینجا میبردم میدیدن میگفتن که آنتیبیوتیک کنین 5 روز شد آنتیبیوتیک گیرین نقص میشد گفتن خیلی ها میگرفتیم شه لیکن از سببی که نیلوفر قریب که هر ماه هم خیلی کسل میشد هر ماه وای سال من 3 بار نیلوفر اوکول گرفته هستم 5 روزی راستی که این سال گفتن که بوگشته بالانسا برین همینجا بینن و آنتیبیوتیک گیرین گفتم خیلی مسئله دادن راستی که من دلم نمیشد نیلوفر اوکول کردن وای حالی کودکی مایده هسته من دلم من طاقت نمیکنم خیلی دیدن که خیلی نیلوفر اوکول کردستن گفتم به حد نیلوفر گیره میکرد به حد نیلوفر زیق میشد وقتی که همی اوکول سر میشد آزی سیاوش نیست همه خیلی سلفه آزی سلفی دسته کم نمیدونم برای چی آزی وقتی همی ویدیو کردن من یک 3 بار رفتم گوارش جموندم و من گویم منم خیلی تماشا بینانی عزیز به حد هم خیلی وای کردم گفتم خوش دسترخانه همه چیزای نشان میتیم لیکن افسوس که نشده و حتی هم خیلی فکرم داد نزده که شوهرم گویم که شما تلفن نگرفته مثلا سیامکا کنین بعد من خودم از بوچکا میکنم لیکن من فکرم داد نزده که شوهرم گویم که تو سیامکا خیلی شوهرم هم دادم بودن با امکشان آمدن همه کسا شتگی بودن و یا نیز نمیتونستن فکرم سیامکا کردن کودکای نیز نگاه کردسته بودن ما اوچم که دیگه تنها همین آشخانه ده هم خیلی گشتیم گویم خیلی امروز با خیرت که نیلوفر من دکتر بردم راستی که با دلم هم خیلی آرام میشد که خیلی بود که میخواستم شم این دکتر خوجان برم شه تا که همین خوجان ده بینن که نیلوفر چی میگویند شه چی آنالیز ای خون آنالیز گلوگ وای کردن گلوش آنالیز شه گرفتن و رنگین نیز کردن شدن که یک بار رنگین نیز کنین بینین که چخله
ва ростига вай больница дуромадам хебо бисёр зиқ шудам ки кӯдакои майдача аллакай вай больница хоб касал очирад ҳама анализ диду вайдам хел беочирад ягон кабинет гӯем беочирад набуд ам хел мебини дили одам зиқ мешад кӯдакода анализ форию гирияву нола беҳад зиқ шудам вақте ки кӯдакои дидам дар он больница хел азоб кашидистан дили одам хел об мешад вақте ки мебини беҳад бисёр кӯдако то анализош ҳар як кӯдаке ки анализти меспорад ай вай кабинет гирия ва нола кати мебурад хаёлам хел тамошобинони азиз ҳозир ман равам Сиёвуша ҷумонам ки беҳад сулфа кардиста бедор мешад ҳозир шавҳарам бошад корда Нилуфар низ хона дашта ман низ хостам каме суҳбат кунам ва мехостам утюг кардан ба фикрам утюг кардан намешад барои ки Сиёвуш тез бедор шудеста сулфа карда Сиёвуш низ хоб вай дасти ман задам ман стирка монда будам стирка мурда ва шир гирифтем ҳозир шира пухтан дар кор ин субҳи саҳар ман ҳама чизоям хел партофта рафтам то ки саҳар барвақттар равем мурда имрӯз берунам хел офтобаки хушрӯ дирӯз тамошобинони азиз намедам сиёмка кардам ё ки беҳад ва беҳад ҳама хел барф задак то субҳи саҳар ин субҳи саҳар рости гап ман субҳи саҳар сиёмка кардам вақте ки мошинда будам сиёмка кардам берунам хел сафед будагам ҳама ҷо барф ин агарочаи моя вай раҳрубаги хел вай карда гул шинонда ман инҷа ҳошта об додан дар кор гуфтан якта теша ҷононона маленькиша теша кошки христиёвуш ҳозир додумта нахӯрдӣ кӯдакои хоб хестан алакай Нилуфарам овози телевизоршон мебинам чӣ қадр баланд ҷен шинен инҷа печенито нахӯрден мана Нилуфар анча саломатиш нақш шудаён ана Сиёвуш сар карда навбати Сиёвуш бо печениша надоди печени худат кани ҳозир доданта апаш додан ку кани куҷо кардиша куҷо кардиша нест хе харавгирша охи намехоҳӣ не хай нагуфти ку Сиёвуш кани хай гуд кани хай Нилуфар некин туфсувчаш нарасад анча нақс шудаги ҳамон доруҳо катию ҳамон вай кати лекин сулфаи ҳамин вай ҳастай сулфаи безеб ҳастай хай насиб иншоллоҳ рӯзи панҷшанбе мерем бо мебинем кани чӣ гап чӣ хел не рости гап свето мо ҳамин рӯзи дароз автомат мепартод автомати пеши счётчик мепартод баъд ҳеварам омада соз кардан хайрият шавҳарам корда омада натонистан нав ҳозир соз шуд эфир кардам ҳатто намедонам 5 дақиқа буд ё ки чанд дақиқа буд ки свет мурд бо хестум даргирондум то омадум то интернет даргирифт то эфир гуфтам дуром ки бо свет мурд гуфтум хай имрӯз насиб набуда эфир кардан барои ҳамин эфир накардам ҳозир шитам кӯдако кати Сиёвушда ужин додам Нилуфар мана печени хӯрдеса намехоҳам моли гуфтак хай шавҳарам биёд насиб баъд яке ужин мекунем соат 9:06 рости гап имрӯз мехостам як видео мондан лекин аз сабаби ки свет тез мурд видео загрузка то ҳол нашудай хайҷ гап не имрӯз нияти вая либосои утюг карданурам насиб ҳозир ужин карда шавем камтар бекортар шавам барои ки ҳозир хеста ус рафтестам кӯдако айқафом рафтестан баъд ябора шита вай мекунам утюг камтар хонаҳоя мехоҳам ҷамъ кунам Сиёвуш ҳама чиза оварда тит кардай имрӯз ҳаво беҳад хунук ях хонаҳо низ ҳам хел хунук бисёре мегӯянд ки даротон шумоя кушодам хай худат соз кун охи Сиёвуш кӯдакон намемонанд ҳамин дар пӯшидагӣ бошад тамом дари ҳамин хона пӯшидагӣ бошад дарро мекушон намедонам барои чӣ хел
бо барои хонаи гарм кардан мо кондитсионер мемонем ва якта плита мемонем. Тамом, дига ҳечи нестай. Лекин ва хонаи кӯдакҳо он қадар хунук нест умуман. Танҳо ҳамин кухнию мана ин хона хунукай. Тамом. Якта ин дам теохи ҷонон. Ханим ташатте ани худаш куҷо шуд? Кани ай худат кани? Кани? Накадику? Накадику? Сиявуш манахе себоя манахел мехрад. Барои мегум себо пуст карда тиамша бетоқати кард ҳамина газидам хел апашкати себа тамом кардугем. Анам хел тамошобинони гиромӣ влоги имрӯзаи мо ана ҳамин қадар шуд. То ҳол шавҳарам наомадан ҳозир хеста як бор ҳозир хеста авқота пастака карда мемонам. Мумкин баъди 1-1.5 соат биёянд. Авқот гармакак мешад. Ай авария шуд. Авария. Хе бас. Кани апаш. Анам хел тамошобинони гиромӣ то пагоҳа имрӯз рости гап намедонам чӣ хел рӯз будак. Беҳадам хел ғамгин шиштам фикр карда равам ами анализои Нилуфара бинам ҳамаш нағз бошанд. Баъд дилам ором мешад. Анам хел хайр гисёвуш. Хайр тамошобинони гиромӣ, ҳамеша сиҳату саломат бошен, тансиҳат бошен, хонаобод бошен, ҳамеша худатона эҳтиёт кунен. Хайр, то пагоҳа.